Nimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nanabarang! Di mo't inayabam daggabat kan Bruno? Ay, dito yan nagapat, senyorito. Naliswag namin, Kat ni Bruno? Diyan ka mo, senyorito. Inak mandamagan kinibursyaw. Tonto! Si Kamad, inutil ka. Nakita yung lang arudan da di akabalyero. Impalubos yung pa ilangan nakalibas. Patayin kamadlangan. Senyorito, pangasiyo, saan da kapatayan? Ikarik, maminsan pa'y ang makitak ti kabalyero. Kat siyak ti mangitatag kada kayo as ibibiyag. Brando, patayam kit din na tagabat. Ano siya akong timang patayan ko, ano di mo maitura na patayan? Senyora, Maminsan lang ang kanalbong sa itapal toog, malpas ka na laki. Mawaran tabagim, tonto. Mama! Ang kararag kalangan gabat. Dahil 20 maudingal daw mo. pangasiyo, saan da kapatayan? Barang! Ayabam ni Bruno. Pag gidanak-ida na patayan. Anya na yung aribangaw. Asla na ano di tao itirwar. Nakadagdag kayo! May sama lang dagat, tinatay ka po kada kayo! Anya. Tonto kayo amin! Abay! Anya ti kaya tasawon na ito eh! Ay na, nagkatunalan laki ang nakaarmas iti palang. Nakakampilan kan nakatalunasan dagiti daduma. Ay na, ayanan ni Bruno. Kasarsaritak laikay. Doña Margarita, Senyorito Brandon, nalabas launa yan ti artaramidin niyaw. Anya ti basol ti may sama na daga. Ni Emiliano, iso ti nangidaulo kadagiti rimaut ni Tibilia. Hoy, na kayo ang gwardya! Saan nyo may palungo sa makasirk na kita atulisan? Senyora. Saan kami atulisan, Doña Margarita? Saan da kami kadiya malasin? Da kami dagiti trabahador yaw. Anya ti kahit sa banda ito ilaka Emiliano? Da kami tirumbang nagsaludsod kada kayo. Anya ti basol mi kada kayo. Ultimo maladaga, saan nyo pinakawan? Tonto kayo amin! Awat ang mumiti na ito! Da kayo, gwardya! Papanawan nyo na kita atulisan! Saan kami apumanaw? Nakasagana kami ang mangibwes iti piyagme. Maipayan lang iti ustisya ti ipapatay ti inosente ang maladaga. Aniya! Pwede kayo matagsaon. Nakamulang lang kayo matlatan. At ikidanom, uminom kayo. Bumbumsag kayo pa yan. Ala, anyamot din yan, hanang. Anya nga tat mapaspasama kankwanan. Pampanunutin na nga tadatatan. Kasano, remote dagot kami na niya, Villa. Ang damot kami nataya man ladaga hanapaltukan. Siguro, natiruan ka dagiti nayaw-awanin abala. Daytan sa tinakakitutan ni nanang, itinangag na nga das. Ada na tayo maladaga. Nanang, agsaw kayo kuma. Nakamulang lang kay latan. Kasi nay, saan ka no anak kita dagiti kapurukan no asino dagiti nakirangat iti kabalyero anang palto-paltog iti kabalbalayan. Yung amok, awan ti sabali makaramit iti dayjay nanang. Dagiti lang pasurot ni Doña Margarita. Babaan ti Belinda ken ni Senyorito Brandon. Nanang, agsao kayo kumawat. Nakamulang lang kay kadilatan. Talaga anatured ka, lakay Emiliano. Amuyo ka din no anya ti kay papananday to'y ngay naramid yo.
Da kayo tinang patangken kadagiti trabahador. Senyorita, no bilang matay ti anak mo, anya ti aramidem. Nalasin nyo ino nabigbigyo ka di dagiti nagpalto-paltog kada kayo. Heh. Hoy! Da kayo! Umasinig kayo man! Bruno! Gabat! Borsio! Tarok! Torio! Istong! Ilpino! Da kayo amin! Ita! Nakita yo dagiti nagpalto-paltog? Da kayo! Lansinan nyo ita! Ket no mabigbigyo, siyak a mismo timang patay iti sangwana nyo. Isulita! Ni gabat! Anya? Ni gabat? Senyorita! Nakita yo? Nalasin nyo nga iso tinagpalto-paltog kada kayo? Ita nakasango kada kayo a mismo ni gabat. Panagnikan nyo ang nakita yo nga iso tinagpalto-paltog. Makita yo na ito paltog? Shotgun! Maminsan lang bangkay ni gabat. Mawarawaran. Gabat, nakasagana ka kadi amatay? Senyorito. Ita, da kayo! Nakita yo kadi ni gabat ang nagpalto-paltog kada kayo? Balagan kayo. No saan nyo ang mapadeknikan, da kayo ti warawara ek ti bangkay na. Mabata nyo! Anya? Mabuting kayo matlaan. Senyorita, sakbay ang mapasamak ti pinaltog. Agda nakakita ken gabat iti kabalbalayan. Ket anya kumati kayat asawon dayta. Anya ti kaadam ijay gabat. Sungbatak dayta sa ludsudyo Ama Emiliano. Adda nakakita kanyak? Angam nakita dak? Wenno nabigbigdak ka di? Asyak tinagpalto-paltog? Asino kumati nagpalto-paltog no saan asik ah? Salud-sudik man kada kayo laka Emiliano. Mano ka di tinakita yo ang nagpalto-paltog? Sigur ka dagiti kapurokak, senyorita. Naduma-duma at diso tinagkapuan dagiti kanalbuaw. Saan nyo matgayam ang masinunoon no mano tinagpaputok? Saan nyo ang nabigbig? Ti ebidensya yun lang. Ti pan nakakita yo kan gabat. Ngam saan nyo ang nakita ni gabat ang nagpaputok? Saan asyak tinagpaputok Ama Emiliano? Hala! Pumanaw kayo! Saan kami apumanaw? Aging gaadimi magunod ti ustisya. Sandak a pagpungtutan la ka Emiliano. Anya a hustisya ti magbagayo. Pumanaw kayo! Anya ayat mapaspasama ken kabarang. Dandani pa'y natipay monte tinimplam a kape. Nasinitak pa'y. Ha! Tumpakin pungtot man ti maganap mo no kastoy lang. Kasano aja kang nervyos, senyora? Ay na, gansama matay. Donta! Saan ba't lang na pumanaw kami dagita tao? Paiman. Senyora, ti kapeyaw. Tonta ko katulad na. Sumanao ka. Ha! Ipangasiyo, sardangan na kumahan. No saan lang ngayon nala ni Brandon ti shotgun? Ingusod ko kumakan kanta oray namatay kan barang. Agalwad kayo kanyak la ka Emiliano. San tayo pa yan alpas? Sungbatan nyo ti panang idaulo yo itiraraot dagiti padam at trabahador. No ikating kayo at trabahador, awan mabalin nyo. Talaga saan tayo pa'y analpas? Saan kami apumanaw dito'y pilya? Talaga nakarit kayo ha. San nyo ang nabigbig tinagpaputok? Anya kumatilaban nyo? Pumanaw kayo! Ha? Ni Doña Margarita. Makapungtot nagturong dito. Na kayo! Papanawan nyo na kita at trabahador. Pilitin nyo ang papanawan nida. Kagadwa! Tonta! Agkikinapot tayo.
Uray anya ti mapaspasamak. Saan tayo apumanaw? Talaga saan kayo pumanaw, ha? Ha? Tonto kayo amin. Dapat tayo. Uray patayin na kayo ita. Awan gawayo. Saan kami apumanaw, Doña Margarita? Ah, kasta. Mudtoy day ta shotgun, Brandon. Mama. Hoy! Pumanaw kayo na diyo kaya't timatay! Mudtoy dita shotgun, senyora. Awan niya. No saan da pa ila pumanaw? Siya kunti mang gibos kadakwada! Ay, Diyos ko. Awan matlangan ni Tatang. Madanagan ako na hindi kaste ang mapaspasamak. Nasapay ang kapsutak matan. Sakit ni Nanang. Di matlag saon. Tinasayaat. Ibang nga gindarangan parang makaturog. Naman niyang aminan na yan nagiti ang mapaspasamak. Paturadag ti pakinakam ko. Kasti ti kanayon nga bagpagakanyak ni Tatang. Masapol nga ang palinak ang naturet. Oray may saak lang nga babae. Kabaalak ti kabaalan ti may sa malaki. Wan, taping saak. Kabaalak ti kabaalan da. Sana rumbang agbutengak. Kasunod da ito eh. Awan kaaway minoin inutin da kamin apatayan. May san nga uping tinatay. Gapo ka no itinaramid da Tatang. Anya nga tanti mo paspasama ki Jevilia. Mabuting matlagayam na ganyan trabahador. Naging tuturid na lang. Agalwat kanyak na dyan kay Emiliano. Iso ti isaronok. Managip kumanan ti kapalyero. Naninakid din pinatay. May maglangan na tadimtang nigabat anang tulong kanyak. Ang mga nunatayak kuman. Ongam, baka pong tutak palakin kuha na. At kakabit kayang Bruno. Napalam itay. Anya na pa na hindi bagbagayo mo't nanabarang. Uling-ling kayo abak bagatan. Saan nyo kanya nakita? Pinasidag na kami amin ni Senyorito Brandon. Tapno bigbigan nag iti trabador no sino tinagpaputok iti kabalbalayan da. Kaasimot day jay maladaga anatay. Sumagmamano ka no pa'y labulan na. Natamaan iti nayaw awa na bala. Apay amasyan kayo. Ubing na unay amatay, Bruno. Panawan dakman. Ang mga nusana ka makapagtipal. Saan nagkadiadang ran kakaasi aklang arudan kini Doña Margarita. Gunggunayo ipulong ko ti panangasiyo iti da dyan atay takitag man saan na kaya dusan. Kunak no ni angalo tinangag ko iti naggaraigi. Sabali mat kayam. Napit lang. Kas na malasin ko. Dahito iti nakita kakabalyo iti. Kulak nagtaray mo tayo. Nakapagpagas ti pa nagtaray na. Sino ti akin kabalyo iti day chay? Di kalangan na siyan kininana barang Bruno. Uray bakit tutupam? Biyangon ngamin ti jas kya bakit? Nangag ko tinagsaritaan nyo. Pudno mat imbaga na. Napanamitay. Imatayo kaya. Nakita mo't nga dak itay pinayaban na tayo ni Senyorito. Wan, nakita ka. Ngumjak na siputan tinagturturungam. Dahil tati pagkunam, anasigsigla takngam sika. Anya aya, ti problema. No saan ko maadimtang dagiti trabahador. Ngayon daw luwan ni Ama Emiliano. Amangan no natayak kuman. Nagsayad ko man no kastang agpaiso. Mabit man lang gabat.
Sino? Di ko na amang pataykan ka. Ni Doña Margarita. May turad ni Doña Margarita, ti pumatay. Kasta unay ti pungtot na. Gapo iti pan nakapaay taan ang kemeg iti kabalyero. Anya? Saan ko malanga siyak ti madusa? No patayin nak. Masapul at duwata patayin na. Sana mabalin? Diyak ipalubos. Awanan bain na diyak kabalyero. Intun maminsan nga grana kami. Talaga patay ka on. Ibagta si mangput kayon. Nakangan yaman ng tidaka sa napasamak. Ay, amom, malidayanak unay. Napaay kami amang tunton iti hustisya ti panakatay ti ubing. Ninanang kasta unay ti nervyos na, hindi pimanaw kayo. Nakamuleng-leng. Iso na jay. Pinilit ko, pinaturog. Nakakaasipay ni nanang mo, Esmeralda. Hawan nga, Rod. Nakarot ti nervyos na. Gapo iti nakay amaladaga. Nga isot gapo na aring maot kayo ni Villa. Permiti dandanag na. Isunsapay katiga po na nagmulenglan. Nakakaasi jay ubing. Natamaan itinayaw awan abala. Wen nga, Rod. Daytan sa tinagnervyosan unay ni Nanang. Anya gayam ti binanag ti papanyo, Villa. Saan nga inaklon ni Senyorito Brandon? Adagiti tao na tirimaot iti bilya ang nagpalto-paltog. No saan na dagiti tao na? Asino ko mga Rod dagitay? Awan sa bali ang mga ramid iti dayta, Esmeralda. Saan mi anabigbig ti nagpaputok na nasiknget? Ngem, adda nakakita kinigabat. Huh? Ni Gabriel? Yung apay, anak basol tayo. Talaga nga awan basol tayo. Awan sinalungasing tayo apagay tanda. Ngem talaga adakes dayjay agabat. Yung kasanon, awan matlat ginanabyo. Tinakas ang launay. Napilitan kami apimanaw. Gapo iti panangipangta ni Doña Margarita apapatayin da kami. Anya? Talaga naranggas da tatang. Uray ni Doña Margarita? Maiturad natin pumatay? Dahita ti si bubukal na pasamak, senyorito. Dinanon nak ni Bruno. Di nagbayag kalpasan na pimanaw. Nakangagak iti nagsasaruno a kanalbuong. Ket idi napanak iti nakangagak iti kanalbuong. Kapinpinaltog na ni kabalyero. Day tati kinapong tot ni Mama Gabat. No sana dimteng dagiti trabahador. Natay ka kuman. Saan lang asyak tinagbasol, senyorito? No patayin dag. Patayin nyumat ni Bruno. Kasaritak ni Bruno. Nagasat ka pa'y lain. Kayat ko akam magam dadya kabalyero. Wan, senyorito. Ikarik. San ka lang agkari? Aramidam. Agalwad dagidya at trabahador kanya. Nang runa kinilakay Emiliano. Kasday gayam tinapasamak. Ay, nagranggasan ni Bruno. Diyak nanggag nga dabilin ni Senyorito Brandon nga agpaputok ni Bruno iti kabalbalayan. Ni kabat laang ti binaunda. Ay, kaasya talaga day jay upeng. Ita, ni gabat tinapabasaw. Ay, ganda ni pa'y natay. Nagapo kiti balay ti ayan tinatay nga ubing tatang. Intabon da adagos ti pangkay. Kaasimat dagiti dadakkel na. Gapo iti pan nakatay na itinayaw awan abala. Tidakes na. Saan man laengen ang maipaayan iti hustisya. Wen nga, Rod. Kas iti kunak, Esmeralda.
Saan nga atlunan ni Senyorito Brandon at tao na dagiti nagpaputaok. Ngam, adda nakakita ken ni Gabat. Ni Manong Gabat. Asino kumati nagpaputok na saan nga isaw. Talaga dakas na diya Gabat. Awanan konsensya. Anyang patiga po na nagpaputok katrabrabi eh. Apay, tapno butbut nga na tayo? Saan na mapanunot nga da mapuntaan itinayaw awan abala? Ket napasamak, Esmeralda. May isa nga ubing tinagbalin adak sang gasat. Tidakas na. Kasla ayop kami nga inabog da Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Kat, napilitan kayo apin manaw? Gapu iti panangipaturong ni Doña Margarita kada kayo iti paltok? Nabilag ti igem na apaltog. Gaputa kayat mi pa iti agbyag. Napilitan kami anagawid. Ngem saan pa'y analpas ni laban, Esmeralda. Wen, tatang. Tuntunan tayo ti kalintigan tayo. Sakbay nga adupay ti matay kada tayo. Kat iti sumaruno apa nagkita mi kani Gabat. Masapul nga grinisot kami. Esmeralda, Siyak. Asinursurwan na nga agaramat iti paltog. Siyak matlaan ti mga patay ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. nang nagayam ni Susana tinagsaritaan mi ken Esmeralda. Ngam saan ang mabalin alapdag ti anak ko iti panggap na. Tiyak kayat ama isagmag. Ngam amok akabailan na. Anya ti kayat da. Butbut nganda kami latan dagiti managdagdagas. Ano kayat da kami apatayin? Itaya milatan ti bagbagi mi. Ngam uray awan gaway mi. Uray ammo mi anabilag da. Sagkay sa kamilaang itibiyag. Ket saan arumbang nga ipakita mi ti panagbutang mi. May nga inosente ang maladaga ti biktima. Tinaisakripisyo. Urayin mi kadilatan nga addapay ti sumaruno ang maibwes ti biyag na. Inuten da kami apatayin. Ngem, day tatidyak ipalobos. Apang, ngayon kanak na nabarang. Andiyan ti bagam. Papaayaban na ka ni Senyorito Brandon. Kaya't nakakano ka sa Rita. Tapay ka no. Saan ko na dinabang? Basta nagtungpalak latan iti bilin na. Gapo, mabuting kayo maungtan. Kasta ka re. Sanak lang nga ungtan. Dagranak pa'y nga taa. Agtignay ka kuman adagos. Isardeng mo day tapanaginom mau. Kasla sino kayo mang bilbilin kanya? Kahit siya, tay soyat ko itirupa yun ay tinagyan tibutay. Ay, saan kumaa? Ay, sayang. Panawan akon. Ang mga nusana ka makatapal. Panawan ka man laangan. Sikat ti makaamaw. Nagsubag matim ni Bruno. Kasla kalkalabanan na dagiti amo ba? Nang nagkayam ni nanang tinagsaritaan ng kintatang. Ngamtyak mapalabas da ito yan napasamak. Kasanon no saan adimtang da diya kabalyero. Ang mga nun ado kumapay tinatay kadagiti kapurukak. Sino nga taday diya kabalyero? Sa tino ti pagnanadan na?
Apay nga aramidin natin kasalan. Nigabat lang ti binaon ko iding agsiim iti kabalbalayan, Bruno. Ngem ininamwam ken nanabarang tinapanan na. Sinurot mo. Senyorito, Kalpasan a pinanawam ni gabat nakangeg ni gabat iti kanalboong. Nuadda panggep mo amang butbutang. Apay asan mo a pinakaamuan ni gabat? Anya ti panggep mo iti dayang inaramid mo? Awan bilin ko abot-but ngenyo dagiti trabador. Kayat mo apagparangan a nakadakdakas ni gabat? Saras na ti panggap ko, senyorito. Nas ka na mabutbuteng nagiti trabador. Tapno, saan na ako muntra? Nangrunay ti dadya kay Emiliano. Saan nakasung-basungbatan? Nuadda kalay tay. Ken no sa nadimteng dagiti trabahador. Amangan nuagpada kayon ken gabat anatay. Iti diyo pan nakakemeg iti kabalyero. Apay asinalangad mo ni Bruno, Brandon. Oray awan bilin na butbut ganda dagiti trabador. Rumba nga mabutang dagiti trabador, ako muntra ka na tayo. Amok a pumapapil lang ni Bruno, mama. Iso ngay naramid na radyay. Nasakitin na akong nakinigabat. Panunutin dagiti trabador at dakas ni Gabat. Ngem, mama, nimbaga na kumakinigabat ti panggap na. Amangan no saan kuma nakapaglibas ti tulisan. Oh, Napanunot yung ka diti kahit ko asawan mo. kat kasanulangan ti kinagalis da kabalyero. Kanasino ngamin da kabalyero? Saan nga tamay samot lang ka dagiti trabahador? Wano, amagan nun imot la kay Emiliano. Baliwa ka kasarita daggabat ken Bruno, mama. Masapo lang makimagdari da kabalyero. Ket no mapanagnikak anila kay Emiliano ti kabalyero. Kaya't naasawan, nga iso ti pimatay iti day di pa pa. Masapol nga rod ang makamagdadya at tulisan. Kan mapanagnakan no nila kay Emiliano ti kabalyero. Ang mabitlahan. Kasano kumbaan nila kay Emiliano? Amo na ka di tagaramat iti paltog. Kan nangalaan na kuma iti paltog na. No saan anila kay Emiliano ti kabalyero, mabalin ngagkadwada. Kalpasan ti pan nakapabasol ko. Asyak ti nagpaputok iti kabalbalayan. Ad-addaman akagurguran ako ni Esmeralda. Nakadakdakas akon iti panagkita na. Ay ayatak ni Esmeralda. Ang kagurguran na klaunay. Kaputadakasak. Ni Bruno, gabat. Nakita kita yung agsarsarita da ken bursyo na nabarang. Apay ka di? Malakip ko ngamin tinapasama kita'y bigat. Kunak no ado ti matayan. Talaga nga do ko matimatay no saan dapim manaw. Kaasimot day jay ubing anatay. Kasta unay apungtot dagiti trabahador. Iso arim maut da dito'y bilya. Babaan ti panangida ulo nila kay Emiliano. Tiyam mo da, siyak ti nagpaputok. At dagayam nakakita kanya kiti kabalbalayan. Nagtaakas kamot ngaminan. Na, Saan ka makonsensya itinapasama? dakasak ka di at talaga. Saan ka di naglawag a kinadakas ti inaramid mo? Ay, sana ka makisinupyat kada kayo iti day tabanag. On, dakasak. Ngam kasapulan nga agtong palak. Awan ti problema no natulnog dagiti trabahador. Ulitek manan timbagak king kagabat. Nagasat ka. No sana dimteng dagiti trabahador na tay kakuman. Senyorito, Nakamasayag ka kumagayamitan. Uno, ang mga no'y bulang dalat ng dibangkay mo, iti kasamakan na pasat ti asyenda. Kanuray si kabro, no? Ah, San ka man akong dirungi tamangan no? ay, Mabuting kanya. Iso naglimang ka. senyorito.
Magustuak tinaramid mo idi Rabii Bruno. Uray ni gabati natap dagiti trabador asikati nagpaputok. Maya, ngam ti kagurak. Nalibasan na kayo dahi kabalyero. No kuma, impakaamom kinigabat ti panggap mo. Asaan ka naging lalaing. Dua kay kuma anak kiranget iti dahi kabalyero. Senyorito, nagalis tilo ko. Intong maminsan nga grana kami. Saan na makalimas? Patayag at talagaan. Pangas! Talaing mo lang agsao. Ngam saan mo apatayin? Ag tinulong kayo kin gabat amang kamag iti dahi kabalyero. Idatag yu kanyak as si Bibian. Ay, agyaman nak. Sinartingan ako ni Nanang. Amo ka kasarita nak. Panangag nagayam tinagsaritaan mi kin tatang. Nagpagpakaasi pa yan. Asaan ko kanong itultuloy ti panggap ko? Saan? Nakataktaga sa taon ni Manong Kabat. Ibalos ko ti panakapatay da iti dayjay nga uping. Urang balinak a kriminal. Basta may balas ko tinaramit. Amok. Agner-nervyos man ni Nanang amang pampanunot. Nga ang mga nodyak patuluyan ti imbagakan ko na. Amukan na ngamin ang madadaal ti masakpayak. Noog balin ako na kriminal. Himsan. Jak ipalupos sa kasta. San para kanyak da ito yung aramidak. Wen, uray pa'y saan para kanyak. Patuluyak ti planok. Amok. Saan ang mamati ni Nanang kadagitiing pagbagak? Ngam ilimat ko ti panagtignay ko. Ituloy ko lahat at agpaliyo. Panagnakak no dahi jay agabat. Di akin aramid iti amin. Kat naman panagnakak. Ibagak tumatlaan ginanangan. Agpaisulaon na ito imbaga ni Senyorito Brandon kadata, Bruno. No imbagam ko matiplano. Napagtinulungan ta kuma anang kemag iti kabalyero. Kaya't ko siyak ti makakamag iti kabalyero. Ipaneknek ko nga sintado ak apumaltog. Saan mo kadi anawatan ti bilin ni Senyorito Brandon? Idatagtaas si bibiyag ti kabalyero. Anyat pagkitaam kanyak gabat. Sa anak ang makawawat, ha? Bruno, Nakapaturong ti bunga nga ti paltog ko ti barokong mo. No kalbitak na ito ay matay ka adagusan. Ngam, saan ka patayin gabat? Patayin kanto iti imatang ti kabalyero. No saan kayo pa'y makapagtrabaho, tatang? Oras siyak pa'y lahat ng timapan. Dahil ako mati ibagakan ka, Esmeralda. Kabaalak matan iti kunak. Tasak pa iti nangidaulo kadag iti trabahador arimaot iti bilya iti kalman. Amok napilitan kayo laan, tatang. Gaputi pa nagturay ti pungtutyo. Saan kami pa'y analpas kada Doña Margarita kan Senyorito Brandon. Nangruna kan gabat. Malagip ko timbaga ni Nanang. Nagpapakaasing amin kanyak. Asaan kon apatuloyin ti planok. Esmeralda, saan mo pa'y laeng apanunutin dayta? Inton na anay amaimbaganak. Agtinulong tanto nga agtinay. Sige. Bantayan niyo latang arod ni Nanang. Tasyak pa'y laang ti agtrabaho. At dadumtang anak kakabalyo. Mapan ka iti kwarto may kananang mo. Asino man dayta. Sakla ang ti sumango. Mapan kan. Wan, tatang.
Ngay, si kamot gayam, Bruno. Nasapa ka man nga imbay dito yung balay. Ni kadigabat tinagpaputok wano si ka. Nigabat pinakita yo, saan ka na naturod ka unay, Ama Emiliano. Among kani ada kayo ti atapon da Senyorito Brandon, ken Doña Margarita, amang limlima, kabalyero. Kasano ko maasyak? Kat no jak ammo ti agusar iti paltog. Ken maysa, awan paltog kaw. Talaga ka din ngawan paltog yo. Saan nga ta si kamot lang tinang patay iti daydi Don Savillano? Saan asyak ti kabalyero, Bruno? Jak ammo ti pumaltog. Ken addaak idi dito'y balay. Idi mapasamak ti pinaltog. Aging gaadimtang ti kabalyero. Tapna mo, adabilin ni Senyorito Brandon, akang maganmi asibibiyag, kabalyero. Talaga pagpungpungtutin nakdaya, Bruno. Pimanaw manin na din nagpakada. Napanan na kano, nanabarang. Diya ka mo, senyorito. Nakita klaan nga nakasakay iti kabalyo api manaw. Senyorito. Katsika gabat. Saan ka diya nagpakada ni Bruno King ka? Saan mat, senyorito? Nagdamag ak kinibursyo. Saan da kano napakadaan ti papanaw na? Ti awanan bain. Dumteng laing makaraman man ang kanya. Pag sa ganam dagiti tao gabat, mapantayo iti kabalbalayan. Anya nga tati pang paggapan ni Senyorito Brandon. Tatang, kasanon? Kasta unay man ang tinervyos ni nanang. Imbagak nga rod kan ko na apag kalmaan na tinit na asaan nga agbut-butang. Anya nga tangamin ti aramiden da kan ka. Kakura da kan tatang. Gapoy ti panangida ulong ka dagiti rimmaot at trabahador. Pabasulin da ka na si kati kabalyero. Saan asyak ti kabalyero? Jak ammo ti pumaltog, Esmeralda. Numaamuan da akabaelak met ti pumaltog. Amangan no siyak met ti may sa apabasulin da. Delikado tayo no kasyay, tatang. Talaga toso ka, Bruno. Kalkalabanan na ka talaga. Senyorito, Ino na ang nakidin na nakisarita kinila ka Emiliano. pagkaunan ako ma, senyorito. Binalagak lang. Ano iso ti kabalyero? Delikado ti mapasamag rin ko na. Loko! Bruno, ada kagaya man. Oy, si kagabat. Saan ka makibiyang? Senyorito, amangan no dahil lumang nila kay Emiliano Apartog. Aniya. Kasama no makita dati paltok natin ko kini Esmeralda. Sige, itamot lang. Mapantay iti balay dala ka Emiliano. Uwan, senyorito. Suklimatan tayo ti unag ti balay nila kay Emiliano. Ket no, ada makita tayo nga ilumlumang na Apartog. Pamanak na kan na dyan, nga iso ti kabalyero. Ni Ama Emiliano. Iso ti kabalyero. Dapat, kung nag-asaan ka makibiyang. No saan nga iso ti kabalyero? Makikumkumplot da ka nagiti trabador. Ti kabalyero tinakaigapuan ti panagrarangat nagiti pasurot na Don Servando ken Doña Silidonia. Magustuak dahi ta ngayon bagang Bruno. Dahi taman ti kunak. Pagandarem ti utek mo. Aging gay takit san pa'y analpas dahi ta problema. Agalwan na di ala kay Emiliano. Kas iti kunak. Mapantay ti balay nila kay Emiliano. Gabat, mangayab kay ti kadwata. Katsiyak, senyorito. San ka na kumuyog? Mapangkalatan iti kaunasan. Danunin da kanto ijay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day dati nangag ko ang nagsaritaan da, senyora. Mapanda ka no rautan ti balay nila kay Emiliano. Ket no maduktalan da ka no nga da ilimlemeng na nga armas,
Ay, pamanagnag ani Emiliano ti Caballero. Salpag ti kichay. Yung kasla tsak mamati. Laklakayan ni Emiliano. Anda ka di kasjay, kinasiglap day di alakay. No, makipinaltog. Kanagalaan na ko ba, iti paltog na, alaban. Jak man amukin ni Bruno, senyora. Laklakayan day jayan. Huh. Malibasan na nga ron, dagapat kan Bruno, kas panganigan. Ad-ada, nga daga po na patayak idaaduan, no kasta. Pinapasabag. Panawan akong barang. Ang mga no si kapay ti pagpalatikan ti pungtot ko. Sige, senyora. Nakabutbutang mo't ni senyora. May turing na nga talaga ti pumatay. Siya kinangisingasing ka ni Senyorito Brandon. Sa nigabat pa lang, kinkuyog na. Talagang ad-adan atalkan na ni Gabat. Masapula malibat ko ti loko. Patayag. Kit amo ko niya caramidag. Ho! Ho! Oh! Ho! Lakay Emiliano! Rumor kay ti balayaw! Di nga sumumpat. Lakay Emiliano! Mangmangag na ka de! Lakay Emiliano! Saan mo nga urayan nga agpungtutak? Nauray da kamatlang rimwar, lakay Emiliano. Isugayam ang naturad ka ng idaulo kadagiti trabador arimwar iti Villa. Tasikati Caballero. Senyorito Brandon, masirib kayo. Mamati kayo kadi asyak alaklakayan. Ket kabaelak ti makipinaltog kadagiti nasisiglat a pasurot mo. Kan maysa, pangalaak kumangay iti paltog ka. So kimatin nyo ti unag ti balay nila kay Emiliano. Sikati mangidaulo kadakwadag gabat. Sige, senyorito. Numapanagnikan mi asikat ti Caballero ama Emiliano. Agkararag kalaangan. Dito'y kalaan lakay Emiliano. Di mo padpadasan ti lumaban. Amoyo, nga awan gaway ko kada kayo, senyorito. Nasaya at tambom. Sige, kakadwa! Sarakan nyo ti unag ti balay. Numasarakan mi ti paltog ni Esmeralda. Amangan no ibutaktak ni ama Emiliano. Asyak tinaggapan na. Ket kanibusanak mata. Oh, apay arimwar kayo na radoma. Anya tinasukimat yo iti balay da iti alakay. Senyorito, dahito ilaang nga palang tinakita mi. Anya, Apay nga inalayo ti palangkaw apagtabtabas kaw. may sakamot atuntun. Senyorito. Senyorito. Sinukimat ko ana imbag ti unag ti balay. Sinaggaysak asino kainan dagiti pagan anay da. Imburang it ko dagiti pagid-iddaan da. Ngum awan tinakitak. Anya ti kuna. Oy. Lakay Emiliano, nagtanang ka. San ka kumarit ta mga numakulata ka? Polos nga awan na sukainan nyo kadagiti tao yo, senyorito. Matnet kayo matngatan asaan asyak ti Caballero. Ken awan apolos pan na kay naig ko kinkwana. Nakalusot kay ti daytoy agundaway lakay Emiliano. Ngam santa pa yan alpas. Nabayaga kon ang mabutbutang senyorito. Nakasaganak. Anya? Aging ka iti maudi nga angis ko. Nakasaganak ang mga buwise.
Oray ti maudi at ti darak. Nakarit kalaunay. Ngam saan nga iti daytoy agundaway la kay Emiliano. Gabat! Umbungan nyo amin dagiti pumrok, takasarita kita. Agtignay kayon, kadagiti kakatuan. Una yung tinamsaakan da. Basta inwara dalaktan dagiti pagan-anay tayo. Isuda amin ti akin aramid iti daytoy. Nakaro tinamay anda. Aglalo ka dagiti akin unag apagan-anay tayo. Dayjay agabat ken dagiti kakadwana. Naimbag ta saan daan nakita ti paltog ni Esmeralda. Ngem amangan no intugot ni Esmeralda. Kasanon no mapan ijay dagiti pasorot ni Senyorito Brandon katrikisaan da. Ngem amok nga amo ni Esmeralda ti aramiden na. Tinasayaat panawag pa ilaang ni Susana ditoy. Adda kaguranak ni Senyorito Brandon no awanak ang makiumbong kadakwada. Nagmat na talaga ti agibalo. Kasta unay kalingit kon. Mawawak pa yung una yan. Sakpon mo't ngamin anapartak ti panagtrabaho. Taama nga na kulata dagiti nakabantay at tao ni Senyorito Brandon. Nung makita tang agpatay-patay kami. Adda tumutang anak kakabalyo. Saan ani manong gabat day ta? Ay, tagnakan iti promo. Oo na nakapimpintas kalaunay, Esmeralda. Isa pagmamauyungan na kalaunay ni Senyorito Brandon. Si kamat gaya manong Bruno. Ursyak, ag mauyungakan ka. Anya? Lumabalin la ko mga unaak ni Senyorito Brandon amang sisip iti banglom. Saan nakabastusan? Naggagat kalaunay. Kaya't mo ka na asyak ni mang punas itilingit mo. Saan nakabastusan ko na? Di nakasitgan. Jack ipalubos ang nakaasid ka kanya. Esmeralda, amom ka di nga adda na Senyorito Brandon kan nagiti kakaduwak nga idawlawan ni Gabat kat sinukimat dati unag ti balayaw. Anya? No adda masukainan da apaltog iti balayaw. Patayan da bakit din itatang mo. Ay, saan? Saan ang mabalin at patayan da ni tatang ko? Susapo, kasanong dagita idultulin ko ang paltog. Kasanong dagitay. Agulimag kayo! Tapno manggyo anay bagti bagan Senyorito Brandon. No saan da pa'y lang agulimik palto gamigdan gabat. Kaya tiyo ka dito mapalto-paltugan, ha? Inom mong kayo amin kapit tinapasamak kidi namin sa narabi. Awan kadagiti pasurot ko tinagpalto-paltog. Ore adda nakakita kada kayo kinigabat. Sino nga ro dagiti duwan nakiragat nga bagpagayo kabalyero, Senyorito? Sandak man na sumba-sumbatan. Siyak tiyag suludsod kada kayo. Amuyo ka di dayja kabalyero? Sabi nga mo, Senyorito. Mga mamo, Senyorito. Senyorito, di ba po? Iso ngay numong kayo. Tapno balagan kayo. Sanyo ngay lemang ti kabalyero. Tamadaksan kayo kanya. Ken ibagak kada kayo. At dagong gunayo. Numay tatagyo kanya ti kabalyero. Kasta unay man ang tinervyos ni nanang. Naimbag. Tasaan na rin mo iti kwarto da kan ni tatang. Unay ang tinamay anda dito eh. Aramig dagiti tao ni Senyorito Brandon dagito eh. Sino kainan da amin? Dagiti nakadulin dito kwartok. Agkaiwara amin ang dagiti kawas ko. Naimbak ta saan daan nasarakan ti paltok ko.
lang imposible ang sanda nasarakan. Sa bagay, naitugot ko ti paltok ko. Ngam, no kinapkapan na katakuman ni Manong Bruno. Mapalin na naduktalan na, ti idultulin ko apaltok. Naarikap na kat nga tayo tinangi sa likatak. Ngamamak. Sa anak mo't lama iturit nga aprosan. Tanong ipulong makini Senyorito Branton. Dagas lakit eh. Urayan niya mati mapaspasanak. Diyak ipalubos ang makaasidid kanya kan sagidan na. Diyak lakit ipalubos. Kayam. Kuna ni Nanang, anapan ni Tatang iti kabalbalayan. Nagpaumong kanuman na ni Senyorito Branton kadagiti tao. Talaga asaan da asar dengan asapulon da diya kabalyero. Sino mo tangamin tayo dyan? Maburburtsaan kami mo't katananang. Anya di panggap da dya tao? Sa tino di pagnanaitan na? Estranghero nga ta dito'y. Agsubli ka na nga ti nana. Kasaritak. Barang agkalman ti nervyos na. Tanda ka mo't gaya mo ni tikaw na san ka ba? Open yung Senyorito Brandon. Nagsubli ni Villa. Kalpasan analpas kami ang nagmeeting kadagiti trabahador. Kahit ano tinapasamak iti panangsukain nyo iti balay nila kay Emiliano. Awanti nakita mi apaltog. Anya? Nasakbayan lakit di dadya alakay tinagilamang. Ang oray ka man, tasyak ti makisarita iti dadya alakay. Bruno, saan ka nga agaramid iti addang? No saan mo nga ipakadakin ni Senyorito Brandon? Kahit ipulong nak. Talagang agpapadakil kay ti papel ah. Saan nga agpadpadakkel iti papel? Ngam amumot ng ti kinaranggas ni Senyorito. Agnakam ka kuman iti napasamak kin ka iti rimmaot ka iti sabaling asyenda. Sumarating kan? Nagkapam gayam. Naimbagtasan asimurot ni Senyorito Brandon. Kat nakita na kumangawan ka ditoy. Napanak itayan ni Esmeralda at tumultulong nagmulay ti unas. Katimpakamukin ko na, ti papanyo iti balay da. Kasta una iti danag na. Amang ano ipulong mo pa na ita ka ni Senyorito, ha? Dahito yan ti pinaalayo adanaw, Senyorito. Itay pa'y abinaon kayo. Nalipatan pa'y tinangalay ti pulutan. Ay, uwan gaya, mabiit laang. Inak mangala iti adubaw. Tonta. Anya lati oras, Brandon? Agin inom kan? Kanyat mulang langam na nabarang. Ay, agdengag ka kaditi sa ritaan? Sigay, Senyorito. Senyora, panawan kayo. Dalasan ti pumanaw. Kumusta tinapanan nyo? Adda ka din nakita yung apalto kiti balay da di alakay. Awan, mama. Kat, patpat yung mga bindaya Bruno. Pangalaan ko mga bindaya alakay iti palto. Kata niya, inumo mo da kiti trabahador? Wan. Ngam sanda ka nung amuda jay, akabalyero. Naimba. Tasanda nakita ti paltog ni Esmeralda. Palutputan lakit din ni Senyorito Brandon. Naggapan ti paltog. Kagurguran ako nila kay Emiliano. Kapo, nagbalin akong adakas. Ket amangan nubalsan nak. Itakadipay atal kenak ni Senyorito Brandon. Ayan ti paltog ni Esmeralda. Intugot na nga ta. Tiyak makapaggaraw. Taamangan no sipsiputan nak ni Bruno.
mga ramid lakit di itiwagas. Tapno madadalak. Ken mabalin apakatayan. Kung nagtupay kita surutin nak ni Manong Kabat. Kung taway kon, maibalas kung tinaramid ng kanyak. Kantipan nakatay ti ubing. At pamarangak asaan ko anadlaw. Esmeralda. Ah? Amok anadlaw nak. Kaya't kung nagsarita ta. Saritak man langan. Ore siya, kaya't kamot nakasarita Manong Kabat. Esmeralda. Daytag paris atong pa. Ti katukad ti panang bastos mo kanyak. Kat daytoy ti para itinatay nga ubing. Kan daytoy pa. Namin adon a pinaturungan nak iti paltog, Esmeralda. Sige. Nung maiturad mo apatayan ti lalaki nga agayat unay king ka. Sige. Anya pa'y lang ti ororayam. Paltugan na kon. Saan ko apagan ano ti agayat alalaki akasingin ti demonyo ti kinadakas na. Diyak may po sa panunutin. No kasano akabailan ti konsensyam amatay ti may sangay inosenteng ubing. No patyam anakadakdak sa klaunay. No patyam akabailan ti konsensyak amatay ti inosenteng ubing. Angam, siguradom laeng amapatay nak. Nasaysaya at payan apatay nak. Tapno saan amaamuan ni Senyorito Brandon. Asyak tinaggapan ti paltog mo. Anya? Nasaysayat at ti babae nga ay ayatak launay. Timangkodas kanya. Ngam ni Senyorito Brandon. Oh. Anya pa lang ti ororayam. Paltugan na kon. Saan mo kadi akabalan timang patay kanya? Ha? Imbatampi imak Manong Kabat. Kalbito mo ti paltog mo. Iputok mo. Iputok mo, Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inuray ko ni Esmeralda. Iti imbagak itay anang ilimangak kadag iti paltong kanbala. Ngam saan adintang. Naimbaglakit din ta nagwarret adagos ti panunot ko. Kat na ilimang kon dagiti paltog. Sakbay adimtang da Senyorito Brandon. Taklamon, no anya ko man ti inaramid da kada kami. Nasken ama ipaayan iti hustisya ti panakatay ti ubing. Anatamaan iti nayaw awan abala. Nang runa, no pabasulen da kami anakit kumplot iti dayjay akabalyeraw. Saan ka niya pa asing mangkot ni Gabat, nanabarang? Apay asyak ti pagsaludsudam. Saan kayo ka diya nagkuyog ang nagawid? Pagdamagan kapayayan o kinakuyog ko ang nagawid. Langlanggungan na ka ha? Nay, Oo. saan na kumalayatan di ka kadimasyan kanya kat bakpakita na kaun. Bakitan ka, ngam di mo amo ti sumungbat iti nalintag. Nakitam ka day, nagkuyog kami ang nagawid. Saan ko anapuutan ti isasangpot mo? Kan saan ko pa'y anakita ni Gabat? Ano pala mi napalpali ikaw yun. Imbagayo lang takuman asaan nyo pa yan nakita? Saan ko nga ron anakita? Lukluk kun nakon. No sana ka makatipal nang ano paltugan ka na Saan ka di ajak pa'y kaya chimatay? Mabalin asan mo ama iturot timang paltog kanyak iti sangon-sango, Esmeralda. Gapo ka di, taad damat panagayat mo kanyak. Di nakasit dyan Manong Kabat. Diyak ipalubos nga arakupon kan at kanak manen. Kapot na kagurgura ka.
Jak isalda ti pusok iti kasken ka kasingin ti demonyo. No saan amay turad a paltugan iti sangon sa. No awan pasat ko ti tapuson. Patayen nak anak katalikutak. Tan kabalyo. Ho! 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 Oops. Namitlo ang nagpaputok ti paltog ni Esmeralda. Ngum kaslasan na aranta ti mang paltog kanyak. Anya nga tati kaya ta sa wunday ta. Ay. Iti imatang na. Dakasaklaw na yan. Jak namnamaan nga ayatan nak. Dimteng kamot gaya man gabat. Napanampalaan. Oy. Apaya sa anak ng itang talaga? Ibatan nak. Indronak. Loko ka. Awan ti bibiyang mo kanyak Bruno. Talaga karkaritin nak ha? Kaya't mo tagpinatay talangan. Ha? Sige. Agpinaltog ta. Kitaan tano asino ti bumtak ti banga-bangan na. Wenno malsok ti barokong na. Nakaarit ka. Kung naman no kabaalan nak. May turad ko timang patay kin katam na mom. Hoy! Anyat mapaspasamak ka na kayo adwa. Na senyorito. Ha? Nagkasat ka pailaan loko. Anya pa lang ang talaramay ninyo. Agpinatay kayon! Anya ti kayat asawan da jakan alboong Brandon. Nakita ti panagpinaturong ti paltog da Bruno ken gabat. Isu ako ngagpinatay da kuman. Anyat mapaspasamak ka dagijay. Kaya't dati agpinatay? Ngem kaputasan da nagpinaltog. Siya kun tinang paputok kadakwada. Aging kayta. Amuyo ka di? Nasakit pa lang tinakam ni Bruno, mama. Basol na. No saan adarasudos. Sana mapaspasamak kan kuana. Tikasta. Imbabain na kini Doña Celedonia. Nana barang! Ay paman da Bruno kan gabat. Kayat ko aga salita na. Agpada da aton to. Why, senyorita? Darasan, dagtignay! Oh, Ay, Bruno! Dapat! Papakayapan na kayo ni senyorito! Ila kayo, tilang amin amar aramid yaw! oh. Salbag kamat barang. Saan ka makipinpinukaw dita? Asit gam ida. San kayon amakibiyang ma? Siyak lang ti makisarita kadakwada. Adda na patag na ipakap. Awan matanda Bruno kan gabat. Ay na, nakintay agak itay na'y mataangak ti panagpin na turong da iti paltog. Kunak to ang pinatay da itayan. Sa kalpasan na, ni Senyorito Brandon tinang paputok kadakwada. Ay, nakabutbutang dagito'y amapaspasapa. Apay nga isuda nga agkadwa ti agpinatay. Apay anjak na ito na pinaltukan ni Manong Gabat. Uray kasano tiluksaw ko kan kurak kan kuana itay. Saan ko kaya makabalan ti pumatay? Uray pa'y tinubay nak ni Tata. Uray pa'y kunak, anaturad ako na. Natangkanan tinakam ko iti panak kunak. Impagarup ko no kabaala kung ti pumatay. Saan kaya ma? Ad-adang agturay ti kinalupoy ko. Saan pa'y ang nagbaligi ni Tatang iti kayat na pagbalinak?
a babae. Ng pagbalinan ni tatang, akas may sa alalaki. Malagip ko manin ni Manong Kamat. Kasta mangmangat ko pa'y lang timpakana. Saan nakakapala na patayan, Esmeralda? Kaputa uray di panagkitang kat kasingin ko ti demonyo. Ay ayatan na. Tiyak ko ng pain. Saan nga iso ti klase ti lalaki a pagpitikan ti pusok? Kakurkurak ni Manong Kamat. Takas at tao. Ninanang, iso ti rumor di tabalay. Sumura ka klangan. Amangan noon niya man ti damagan ni nanang kanya. Itay-pay, apinaayaban kayo ken nanabarang. Apay nga ita kayo lang ato. Senyorito. Wanya. Kaya't yun nagpinatay kayo. Sumungbat ka gaba. Katsika Bruno. Salbag kayo. Saan la dinanong ni senyorito ni kabat eh din sa namin ito kanya. Wanya! Asino? Tikimarit kada kayo adwa. Siyak senyorito. Pakawanan na ko ma. Diyak lang min magustuhan ti sana panangital-talag ni gapat kanya ka. Apay? Asino ka kumangay taltalik na? Kansan kan ngagkalintikan pay? Denggan nyo ti bakak. Ingkay agwanawan iti kabalbalayan. Agbingay kayo ti grupo. Awan dakes nga aramidin nyo kadag iti pumurok. Malaksid. No makita yo ti kabalyero. Ulitek ken ulitek tumanan. Idatag yo kanyak as ibibiyag. Maawatan nyo. Idatag yo as ibibiyag. Tatang, nagapon niya pilang. Rabi ka. Ngayon pagta nakaturugan ni nanang. Umalatiwak ko maitibalay dadamyan, Esmeralda. Hanggang nasabat kaw ni Teban. Nakita da kanaw dagiti pasurot ni Senyorito Brandon agwanwanawan kadagiti kabalbalayan. Anya? Ay talaga apagat atapan da tayo akakumplot tayo ti kabalyero. Aday ta kano akabalyero ti pangulo dagiti tulisan. Sa dino nga tati pagnanaidan da a kabalyero, tatang. Takilaan-latan nagparparang. Jak ammo. Agtamudak tulaeng iti dayjay a kabalyero. No adda mapatay na kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nang runa iti dayjay agapat. Tatang, Ay, sa bali man ti malagip ka, Esmeralda. Saan ka nauray iti nagtulagan ta a lugar anang ilimbangak kadagiti paltog ken bala. kwa. Tatang, napana kami nag-ensayo. Dahil ta kumapay laeng ti kayat kaw asalod-sodan itay. Ayan ti paltog mao. Adda iti nangidulinak, tatang. Saan ko ngayon tugot iti nagmulaan mi iti unas. Ang kasano asaan nakita dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nakitak ni Gabat ken iti duapay a pasurot ni Senyorito. Simrek da iti kwartaom ket inwaris dalatan dagiti pagan-anay mo. Dayta ti ka mo, tatang. Ay, naala, maturog kan. Sa paan tatirumwar, masapul ang maidulin ang naimbag dagiti balaken paltaw. Apay nagsubli ka, Bruno. Nagtulag tay abantayan nyo ti akindayang abagatan, akabalbalayan. Kat wanawanan mi ti akin laudan nga amyanan, apasat ti kabalbalayan. Apag iso amalikubkob ti kabalyero, iti kating antipurok. Kat na mapasamak na itay ti kating nga antipurok. Ano lakit di apumurok ti maraman?
Saan ka di aday ta ti masapol ang mapasamak? No adda matay ka dagiti pumurok. Adda pagbot nganda. No nga tabot-bot ngan tayo nagiti pumurok. Uuran tayo, nagiti kabalbalayan. Anya? Oy, siya Sibio aman ni Garillo. Isaganam ti pusporom. Da kayo mo dita. In kay mga alay ti pangaron tayo. Mabiit lang, Bruno. Awan kasta abilin ni Senyorito Brandon. Kontrabida ka talaga, gabat. Timbilin na lang ti aramidan tayo. Wanawanan tayo ti aglawlaw. No addaan mo dagiti pumurok iti kabalyero. Makamu ka. Panawan ka malangan. Makigtot kay tulangan. Intun gumilayab ti kabalbalayan. Intan kabalya. Ipay-pay sungatan ni Bruno ti imbagana. Tinasayaat. Surutak ni Bruno. Ang mga nulib atan nak iti kasipngatan. Amok akayat nak apatayan. Uja anak iti dayjay nga inaramid ni Gabat. Impati na ti paltog ni Esmeralda. Tapnoan niya. Mabuting nga ta maduktalan ni Senyorito Brandon nga iso tinangted iti paltog ken Esmeralda. Wano, adda pa'y sabali agapuna. Nasken ama ipamuspusak ang kasarita dayjay agapat. Oh, tatang. Anya ngay. Naiduling tayo matundag iti paltog kan bala. Day talahan. Nung kasapulan tayo laon iti bala. Adayo dito yung pangalahan tayo. Day tamot ti pampanunutag. Sa baligayam ti malakip ka. Asino nga tatinangted ka dagiti bala ken paltog. Tsaka mo, tatang. Kanya ka muna niya ti gapuna. Nga ada nang ibati ka dagiti bala kan paltog iti sangot ti ridaw ti balay tayo. No asino dayjay? Kat burbur siya pa lang. Ayan tay kabalyaw. Iso ka di day dyan naggaraigay. Iti dayjay apa sa tinangigalutak itay tatang. Dayjay. Madamati pa nagarap na. Sabalin sa kabalyo din naggaraigi. Saan mo ka di amangag day dyan, Esmeralda? Danapag ti kabalyo. Amangan no ni Manong Gabat din nakakabalyo. Amangan no sisiimin na ta. Kat nasurutan na ta. Talaga surusurutin na ni Manong Gabat no kasta tatang. Pilitin na ka. Esmeralda. Di naklatain gaan ni Manong Gabat tatang. Kagurkurak na chay. No kasapulan, patay akon. Dahil dyan tinakakabalyo. Ne, saan anigabat? Kitaem, adda abungot itirupan na. Kat dagiti mata na laeng ti makitkita. Day, chay ka diti kabalyero? Kitaem, intayag na dagiti dua nga iman na. Kaya't naasawan, saan akapusor? Si kakadeti kabalyero? Asino ka? Nagtungid laeng. Dayta, mangrugin apumanaw, Esmeralda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May aktipan na kadanyop ti rusok ko na nabarang. Kaslamay tayo tirik na. Awan na punos ti turog ko, tinagpatnag. Kahit anya nga min tinagpuyatam aya Bruno. Kasla nalaylay abulong ti unas ti langam. Bigat ng nakmarang na pagpungpungtutan. Abusta na kapkasutak. Di mo kanyang mo, abinaon na kami ni Senyorito Brandon na nag-CM iti kabalbalayan. Saan kumat anapuutan baraw? Pasensya kan sige, panawan ka nga rudan. Taamangan numalaw anam timang tapis kanya. Mabit lang. Itimplaan nakpay.
Kaduam ti asukar na. Kay sunang nagado ti asukar. Kumusta ti panagwanawan nyo iti kabalbalayan, kabat? Awan ka di tinadlaw yung nga umar-arubayan? Awan, senyorito. Naulay mo ti kabalbalayan idirabi. Nasaapan saan naturog da. Tay didimtang kami iti kabalbalayan. Naidapan da kiti silaw da. Naginot da iti gaswin no nagbuteng da. Jakla mo, senyorito. San ka di Apollo sa nakaturog, kabat? Anya, kabaalam ti mangidaulo kadagiti kakadwam ngagbantay iti kaunasan? Kabalak, senyorito. Naiturog ko ba si Tete Parbangon? Ni Bruno kano ti awan pulos turog na. Pagbatyak ni Bruno. Duada ken borsyo ang mangidaulo kadagiti agbantay dito'y bilya. Nagsaysayang lagayam iti oras dagiti taom, Brandon. Sandalakit nga rod na nakapapigsa ang nabigatan. Mama, masapol nga aramidin tayo dito eh. Tapno madugtalan tayo na makikumkumplot dagiti trabahador kadagiti tulisan nga idaulwan ti kabalyero. Kaya't ko makasarita dayjay alak kay Emiliano. Tapay pailaan? No saan mo kabala nakasarita, siya, ti makamukan kwa na. Masapol nga ipod na ti kinasasino tinangkaw ti mo kan kwa na. No, ti kabalyero matlaang tinangilamang kan kwa na iti. Ibaon ko ni Bruno inton madamdama. Saan pala makatrabaho da jalakay? Adu ti masapol na sungbatan da jalakay kanyak, Brandon. Kat no saan na amatumpugan ti sumungbat kanyak. Ipasangok kan kwa na ti shotgun. Talaga nasikap kagabat. Nakaturog kagayam. Sa nakaskanyak, na nagpatpat na ngawan turog ko. Jak kabalan idin, Bruno. Iso kinasaritak dagiti kadwak. Nga isuda pa ilang ti agbantay. Kat iturog ko pa'y basit. Kat kasanon no saan da nasiputan ti kabalyero. Binilan ko idang agwawaras da. Adda kayo mat. Nangagyola ko ma. Tida na pagkangaraigi ti kabalyo dayjay nga estranghero. Apistolero. Nalain ka talagang agkalintigan. Nasakit ti bagbagik. Kat kasapulak ti pagwatwatan. No agkakapsot ka. Ang ka maturugan. Bruno, binaunak ni Senyorito Brandon tatlo kasarita kakano. Inka kano ayaban ni Emiliano, takayat na kano kasarita. Gabat, oray ta sinag ti kabalbalayan iti kaunasan. Si kantulagan ti mapan. Sakto lat nga rawdan ti makaam mo, Bruno. Bruno, agtamtamdag iti tawa ni Doña Margarita. Nakakusilap amang kitkita kadatayaw. Oray madamdama kano, saan apumanaw ni Emiliano ijay balayda, saan pa'y makatrabaho. May saka matabakit at nagulit. Sige malangan, madamdaman doon. Panawan na kami kanigabat. Kat saan kami pa analpas na nagsarita? Ang mga nagkinarit kayo manan. Ina, uray akla na kigtot, idi nagpaputok ni Senyorito Brandon, idi kalmat. Tsak maawatan ti marikliknak. May papaniti tayo dyan, kabalyero. Kasino nga tangang peso? Awan pagilasinan. Basta, nakapantalon kan nakapado iti nangisit. Nangisit mo't lang ti abungot na. Tila ang batog ti mata na ti atsla. Ayan ti abot ti abungot na. Esmeralda, Tatang, kinasaritak ni Nanang Mau. Panawan kanulatan takabaalan na kano ti aglutaw. apay, papanan nyo? Napigsa akon, kabaila akon ti agtrabaho.
Kasla na sakit ti bagbagit nga awan aramiden na. Sa dino ti kahit yung pagtrabahuan. Agtabas iti unas, wano agmula. Siyaklatan ti paramula. Da kayo ti agsibog. Iti pagtabasan ti papanak. Nabayagan ajak nagtabas. Wen kayam tatang. Saan na kayo kadipay a kinasarita ni Senyorito Brandon? Ngagsubli kayo itinagkaikan nyo iti akaladaan? Saan pa'y? Gamno kayat nak nga isubli ijay. Kayat kulakta. Tabarang sublian nak tinangkem mag-idi kanyak. Saan kayo amabutang? No maulit tinapasamak. Nakasagana akaon. Jak ipaluubos amalibat nakpay dayjay. Gam adda atap ko. No asino ti akin aramid iti dayjay. Ket dayta ti kayat ko amapaneknekan. Ni kadi manong gabat, tatang? Isoda ken Bruno. Umay kang harudain. Taag ko yung tan amapan iti kaunasan Esmeralda. Wen tatang, kasaritak labit ni nanang ta ipalagip ko di agas na. Amang na malipatan na di agas nga ented ni Ama Pilis. Aha! Parda sampay tagtaray kabalyo. Awan tao iti balay nga laka Emiliano. Mamutang nga ta, kataglimliman. Kat ni bakit Susana, napananang ta. Amang numat maturog. Kanya nga ta, nagsubliak kat puurak ti balay na. Nagsubliak ti Villa, ajak kadon nila kay Emiliano. Agong tanak lakit pinidon niya Margarita. Amang ano paturungan na kiti shotgun na. Hey! Ha! Dayto yan ti pinaalayo adanog, senyora. Ay, napudo to na yan ti panawon. Kas napay marigkata na kaaghangas iti kinadagangan. Ay, senyora, ibagat ka di kini Imias nga isagana na ti kotse ta itaray na kayo iti ospital. Anya? Kaya't mo ta ibarsak ko di tarupam to ibaso, ha? Saan ka di, senyora? Makatrabaho akpay no mabulsil ka. Kung guna ba? Pagpungtutun nakmadan. Alam niya pamaypay. Tapaypayan na. Talaga po doon na. Ayan na nga mintay dakalapal eh. Nagmatan amo din na kay paknihat. Kakit mo lagat kan. Hun kaya, nadya Bruno. Nabayag ka din na nakapanaw? Uwan, senyora. Jakman amo napay asaan pa'y ang nagsublay. May sabot na siya. Ni kabat la kumanti binaon ko. No kasta natulnog kayo ngagtrabaho. Awan ti problema. Kanbalagan kayo. Saan nyo agamdan ti kumontra? Kano amuyo ti paglumlumangan ti kabalyero? Ipulong nyo kani Senyorito Brandon. Kat adagun-gunayo kanyak. Gabat. Oh. May kayo gaya man nagtabas, Ama Emiliano. Saan na kayo nga rod anadano ni Bruno? Taapay ka na. Kaya't na kayo kano akasarita ni Senyora Margarita. Anda kayat ko adamagan ken kagabat. Nasukainam ti paltog nga intad mo ken Esmeralda. Ngam apay asaan mo nga insuko ken Senyorito Brandon. Sapay kas na mga alunos di panangkit-kita na kanyak. Patasan natin mang bastos kanyak. Talaga na pintas ka, Esmeralda. Saan na makaumaaboyaan tinalibno sa rupam? Nabanglo ka. Uray sabon apaglabawan no arutang ti pagsabsabon mo. Pangasim, saan nakabastosan? Nagapo aki di balayo ngam awan tao. Ninanang lang din nagbati, matmaturog nga ta. Naimag ta na panunot ka timay dito itapno pagdamagan ka no ayan ni tatang mo. Tagsubli ako maitaya namang puor iti balayo. Talaga agtakas ka. Kaya't mo apuuran asibibiyag ni nanang ko? Abusta saan pa'y anagimbag iti sakit na? Ayan nila kay Emiliano. Sakti madaksan ka ni Doña Margarita.
No jak kaduang agsubli, ije Villa. Aday ti kaunasan nga tabtabas. Nagdiretso ako mga ron ijay itayan. Matagtakan lakit din ni Doña Margarita ang mangururay kanya. Pagparangag to at tuso nila kay Emiliano. Takita, no di kakaasi ang malati ko. Kasan mo nagpaiso? Nulatig ko ni Doña Margarita ni Tatang. Apay nga ta, apay na ayapan na. Anya tinamnamaan niyo ang mapasamak. No insukop ken ni Senyorito Brandon ti Paltog, ama Emiliano. Kat anyamot ti aramidan na Senyorito Brandon, lumaamuan na asik ka tinaggapuan ti Paltog. Ha? Asino ka talaga gabat? Ni Bruno ti Dimtang. Apay nga may dito ikaw nasan. Sungbatam ti sarudsod ko. May saka nga impostor saan ka de. Pagda kayo malagayam nito lakay Emiliano. Amuyo, gista yan pinuurak ti balayo. Anya? Umay kayo. Matagtakan ita ni Doña Margarita ang mangururay ka na kayo. Apay, anya ka no ti bagana? Saan kan nga saludsod? Umay kakit din. Saan nag-agoy hudan? Nga, kabaalak ti magna. Di pa yamanin nila kay Emiliano. Ajak innala ti Paltog. Sa anak amaag nga isukok kini Senyorito Brandon. Di nagpaypatayan no maamuan na asyak tinaggapan ti Paltog ni Esmeralda. Apay anak bayag kayong Bruno. Matiktikan launa yan ni Doña Margarita nga agururay. Nakasagana pa yan ti latigo kan shotgun. Mangiram-raman ka ngamin. Sika alakay. Sikat ti malatigo. Kat daytoyen ti kanibusanam. Mapantayo nga ruden iti uneg, Bruno. Panhawan kayo latan. Sige, agbatiak dito yun. Diyak kaya ti meram-raman. Nakayan ti mangkuyog ka ni Ama Emiliano na nabarang. Tagkrut kamot gayam. Anya ti punam, si kaalak lakayan. Bruno! Apay ngita kailangan. Ay, kung amin, senyora. Inlambangan anak na ito alakay. Saan ka naglambang? Nakita mo nagsarsarita kami kanagabat. Saan ka na nagkalintigaan na kay Emiliano? Agtignay kayo nga minaw lakay Emiliano. Lamisaan tinagbatanta. Nagabay ti latiko kan siyatkan. Kwarta tinagyan iti basit abag amakit-kitam. Sa nga 10,000 apasig asagsa sa nga gasot. Agpili ka iti kayat mo. Kat no awan pilhik kadagita. Tonto! Pagpungpungtotin na kadi ha? Jakpay kayat ti matay. Ken uray nakurapayak. Sa anak arupat kwarta. Agin ko kung nakapailan. Ha? Saan ka di nagreklamo kayo iti sweldoyo at trabahador? Ita ibagam, saan mo akayat ti kwarta? Doña Margarita. No, saan mo akayat ti kwarta? Dahit tangarod latigo kan shotgun ti parakan ka. Amok at ngelyo ti biyag mi anak kurapay. Kaputa addaak iti unag ti bilyayaw. Ngam anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Wenno anya ti kayat mo ang mapasamak. May salang ti kayat ko ang mapasamak, Emiliano. Ipudnom kanyak ti kinasya sino tinangkamag kan nang ilamang kan ka. Imbaga kun idi kada kayo. Kat awan pagbaliwan na. Jak na bidbid tinang kauti bukan nyak. Takanayon anak kaabungot no sarungkaran nak idi iti basit ago kayab. Anang ilammangan na kanyak. Ha? Saan nga ta ati kabalyero dayjay? Uwain, may isa kabalyero. Tanaka kabalyurakat. Ay, tonto! Sana ka makilinlindo ko kan ka!
Kaya't mo talatigon ka. Wano pataya bagtabanga-bangang babaan to'y shotgun. Uray derderin nyo ti bagik. Oh, May salaeng ti sungbat ko kada kayo. Jack Ammo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naisugalak gayan. Dantaniyak na nagiti nagtugawak. Awan mo't langin mangeg ko akan albuong. Agpatinggan samat lang ni Doña Margarita iti pamutbutay. Anya nga ta, no siyak langan ti manggibos iti biyag nila kay Emiliano. Mamuan to kalipay, ay asyak tinanggunas. Ang lalo no ilemang ko ti bangkay na. Kat inton masarakan da. Narunot gaya man. At din ito nga nakakabalyo. Saan ani Bruno daytoy? Kun nagkapoy ti daya. Ni Esmeralda. Sinabat na kiti kakadwag. Inwalin na lang. Manong gabat? Ayan ni tatang. Nagkuyog na kini Bruno, Esmeralda. Pinayaban ka no ni Doña Margarita. Apay ka no? Dahil tatisan ko ang masungbatan. Ang mga no, danda ka sa napasamak ng tatang ko. Awan pa nagtalit ko kada kayo. Agpapada kayo at dakas! Pinasit kang nakna na parang. At nakadi bagayo kanya? Inkakanon itulnog nila kay Emiliano. Sa dino ka dito nakakita ang kenkwana. Madamang agtabtabas itay. Sa dino ka no, ti pangitulnog ka kinkwana. Iti maode nga pagtungpalan na. Nyamit dayta ako namon, Bruno. Uray lasim gardag iti dutdut ko. Di kalamaas siya namang patay iti lakay. Amo kaya, no naewaran ti bangkay na. At ako man nangag mo akan albuong Sa dino nga roten na. Sandan sapay matanal pa sa nagsarita ka ni Doña Margarita. Ne. Isukaya man na ita. Bruno. Pengin sardeng mo ti kabalyaw. Dumsaan kayo palang kada pagsaritaan tayo. Hindi ko mabilya akasarita kayo itay. Ngam jak kayat nga damakangeg iti ibagak ka na kayo. Saan mo akayat amangeg? Wano saan mo akayat amakita da ti panang patay mo kanyak? Anyat sasaw malakay? Dumsaan ka wano saan? Kasta ti kayat ko. Natulnog kamat gayam lakay Emiliano. Ita. Anya ti ibagam kanyak. Nagasat ka palang, tadi na ka pinatay ni Doña Margarita. Kat kayat mo asikatimang patay kanyak. Agyaman ka, ta saan asikatiin tudok anang kemeg idi kanyak. Anya? Saan ka di apod no dayta ha? Loko kalaklakayan. Apaya kemegan ka palang. No kayat ka apatayan, uray itan. Ops! Agyaman nakta na sabat kayo kini Manong Bruno, tatang. Manong Bruno, siya akong timangyawid kini tatang. Apaya pimanaw kay ti trabaho, Esmeralda. Maungtan kalakit din, umamuan ni Doña Margarita, abinaybay ang ti trabaho. Napatpatid kanyak ti karadkan ni tatang ko. Saan na bali ang makisayan ti tangdan ko? Wano do sa anak ni Doña Margarita. Sa anak namin ngagdalakan ka. Panawan na kamin kan Esmeralda, Bruno. Makamu kayo. Nga maamuan ni Doña Margarita na ito. Nagsagana kayo. Hey!
Tatang, apay animanong Bruno lang tinakasakay iti kabalyo, iti nakita kayo. Pinadisaag ni Bruno, Esmeralda. Nagatapak nga adadakas apanggap na kanyak. Ngam nakasagana ak iti aramidak itay. Numadlaw ko apaltugan nak. Kalaatak akong taran ti kabalyo na. Sa agtarayak asumpok iti kaunasan. Dakas tinagparik na kanyak, tatang. Ipudnokan ka, Esmeralda. At apag ani Bruno, tinangkidnap kanya. Anya? Saan nga taan ni Manong Gabat? May sa kadakwada. Day tati kayat ko ama panagnakan. Kat oras ama amwak. Ibales ko tinamay anda kanyak. Kayat ko ama duktalan. No addamat la pa kay naigan ni Senyorito Brandon. Talaga adakas da. Umaykan, Esmeralda. Agsublitan iti trabaho ta. Saan ka unay nga agdandanag? Ngem, masapul ang nakasagana kang akanayaw. At dadimta nga nakakabalyo. Kat ni Ama Emiliano ti dimsaag. Ni Esmeralda mo ti kadwan. Tapno awan makunkunam gabat. Nagsubli ak matlaeng nga agtabas. Nimot kayo may Esmeralda ti kadwayo, Ama Emiliano. Wain, ni Esmeralda. Amangan no kayat mo ang maamuan. No anya tinang paayaban ni Doña Margarita. Sa anak nga inggaan ni Doña Margarita. Kaya't na amamuan no asino tinangkem magkanyak ide. Dandani si katinto dok. Uray saan ko akap-kap na kan. Saan asyak, Ama Emiliano? Pabasulan nag. Tadakasak iti panagkita yo. Saan ka di aday tatipod now? Saan tayo nga sinopyat pa'y? Agsobli kayo iti trabaho yo. Talaga natanggan ti ulbud day ala ka Emiliano, mama. Bueno. Talaga asan na mo ta nabigbig, tinang kumagking kwa na. Inyaya kiti kalagatan, ngamsan na kinabutang, timalati ko. Kan pinatruhak pa iti paltog. Agalwad day ala kay. San nyo kumapay lang nga pinapanaw, takasaritak ko ma. Tanya ti bagam ko ana. Naskan na dosa day ala kay. Tapno da pagnakman na. Nunaskan nga ibaon kumanan nga gaik iti kalidaan aramidak. Sana magwantaan na gay kanday jay Brandon. Naglawa. Uray 50 ka tao ti manggaik saan naman pa sa dagos. Dosa pay lang day ala kay, mama. Nakasaysayang agundaway. Natay ko man na di alakay. Dimting amin ka ni Esmeralda. Nagparik na nga takin ko ano, ti dakas sa mapasamak iti ama na. Naturod na di alakay. At apan nagaya, masyakin ang kumagkan ko ano edi. Ang saan nam to ang mapaniknikan na ita. Ta saan nakmut na nakita. Anda kagaya man, Bruno. Tapay, di yun ang ti garay ti kabalyok. Uri awan sa mo ti bagayo kanyak. Ayat yun lang, anda kasarita yaw. Nagalisto ka man anang itulnog kini Emiliano. Ay, abangan no, pinapaggas mo launay tinagpatray. Kit di mo napuutan na nagiti kabalyaw. Sanak akas ka na kayaw. Buntog, anatan. Nagalasan ti panagsasaom kanya. Bakit ako? Di naklaan mo adayawan. Panawanak man. No sana ka makatagpal, arabisin kayo. Inak mala maturugan. Amangan no pagsubyan na ka ni Senyorito Brandon, amang ayag kinila kay Emiliano. Kaya't nakano akasarita. Aping aming awan ni Senyorito itay. Ano? Mabanila ta. Gundaway ko namang patay iti dahi di alakay.
talaga ang pagkatapanak nila kay Emiliano. Kasta ti kinadakas ti panagkita da kanya ken ni Esmeralda. Asino nga tangamin ti akin aramid iti dayjay? Amangan no ni Bruno mat. Ang siyak ti mapabasol. Kagurguranak ni Bruno. Namin anon aginandat nak apatayan. Kasanulahanan, tadyak na panonot tinang surot kada kayo ijay filya tatang. Amang ano talaga amot apanggap na kayo apatayin ni Manong Bruno. Dahil ta tinagparik na kanyak, itay pinadisaag na kiti kabalyaw. Ang nakasagana ak iti mapasamak itay. Danda nila nga raw din dakas ti inarami ni Doña Margarita kada kayo. Kaya't nakabot-bot ngayon. Agatap nga amok ti kinasyasino tinangkem magkanyak. Ngam saan ko la akayat nga ibaga. Pinagpili nak no kwartawon no dusaan nak babaen iti latigo sa paltugan nak. Tapno maminggadan. Apay adiyo ibaga ni Manong Bruno ti atapin nyo nga akin aramid iti panagpukaw yo. Wano saan ni Manong Gabat? Saan? Tatang. Amangan no madaksanak. No agibaga ak iti jak kapkap nikan. Ken kayat ko asyak amismo ti mangibales iti namay anda kanyak. Asino man kadagabat ken Bruno. Karaigit ti kabalyo da siya, tatang. Saan at ti kabalyok ti nagaraigi? May salakit di kadagiti taon ni Senyorito Brandon. Anya pa lang ti bagada kada kayo. Nung ni Manong Bruno da jay. Saan kayo asumurot kan kwa na, tatang? Uno saan? Kuyugin kayo. Nila kay Emiliano dayjay Saan matarimwar ni Bruno wano ni Gabat? Ni Bursyo dayjay. Ni Bursyo nga ron tinapan nangayab kini Emiliano. Ay, kaasimot dayjay alakay. Saan da nga ingga? Anya nga tamanan ti masapol taken ko ana. Adagoy-kuyo din na akabalyo. Nagkabalyo nga imay dito ibilya. Amuyo ka din o apay pinayaban kayo la kay Emiliano. Natangken nga minti olay. Iso amas sa pulado saan kayo? Saan kayo amaawatan? Kalpasan day di iraraot mi dito'y bilya. Nagulimag kamin at trabahador. Uray na sakit tinakam mi asaan ana ipaay ti hustisya iti ubing anapuntaan iti nayaw awan abala. Sana day tati pagsaritaan ta. Saan nakakarkaritan? Laglagi pa mga dakay ti bilya. Sa anak ang paputang. No nakalusot ka ken ni mama, saan ka makaliklik kanya? Ulitig ka di manen. May sa tisungbat ka. Kastan! Saan kan makipin napilit kanya? Sana bali, makatrabaho kan. Manipod no bigat. Agsubli ka nga gaik iti kalidaan. Anya? Kas do sayo. Kas iti sigod. Bantayan na kanigabat. Kat saan kan makaliklik. Mapanek na kakitan no kakomplot mo ni kabalyero. Nakapanaw mat gaya mat nila kay Emiliano Bruno. Asino tinangitulnog ken kuana. Agmay-may sapi manaw. Kastauna ti panang pataray ni ti kabalyo na. Kat ni Gabat napanan na. Tsaga mo, awan bibiyang kuken kuana. Amagan no napandakit din nagwanawan kada bursyo iti kabalbalayan. Aginanak ita arabi. Kat no tayo jay mat ni Bursyo. Saan ka day ani Bursyo tinapan nangayab kini Emiliano itay? Nagano na damagan nyo kanyak. Mapanak man langin maturog.
No, di nak makita ni Senyorito Brandon. Ang mga may baon lang matlang agsiim iti kabalpalayan. Ay, talaga at tuso day ta, Bruno. Hinakmit ka nagigda. Ang mga no makalagip ni Bruno kat baunin nakmanan nga agtimpla iti kapina. Ino, pilitan nak nga aginom iti ara. Awan matlangan ni tatang. Di na kaya ta sumurutak kan kwa na. Kabailan na kanwa sa lakniban di bagina. Ay, naninya mo na tinang paayabanda kan kwa na iti Villa. Tidakas. Naitulo ni Manong Bruno tidakas sa panggap na kanitatang. Ay, ano na dyan? Kaslada ng barsak iti ritaw. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.